Nende tukunethirite tharimi ya mwana kwithira kwina mantu amaingi kinyare o machoka thukuru nende tekiria kenda mubo kumenyithia mantu yara twithirite tukubanganairia Weru ari Nteto chietu ende mbere tukumakiyo yara twikirite rito Nteto chietu. Minister wa urimi mithikali ntore kumeneria muchemanio yo Raila Kamukunji akiwa Ruto niwe rais uthuretwe ni a Kenya. Mwandiki munene wa Njuri Nchake Josephat Murangeri kuwa kanisa ya MCK yaomba kuwandwa ngichia yo chieta na mbere kwithira ikiathukana. MC Bakaunti atharakani thigo kathaomba ni ibo mututigie Professor George Magwaba kioria Ezekiel Machogu kuthingata makinya yake. Biachara na kinyati ari komeneria chukuru iri kwenda mathaga ya gitumia mathomo onde chukuru chithirite nindi kiambira irio chokwa. Onetwa mathithia Weru ari ne Purity Richard na ngetwa PHINEAS. IMAANA Nteto chia Weru the moikambiria aichuchongwa. Mwandiki munene wa Njuri Nchake na uria kinyani mumemba wa kanisa ya Methodist Josephat Murangeri na uwete nende kanisa yaomba kuwagwa twika makanisa rungurwa MCK yageta na mbere guchirita kirio iromba ria kinindi kinike presiding bishop Mtombura aria mureti athikire boya kuma kire bishops barabangi bethirite bageta retire ni untu kwethira kanisa nendete kumwenda nabati gucheberia wanike Nteto muthuri Murioki kato echikinya. Josephat Murangeri urani mwandiki munene wa kiama kia Njuri Nchake ndene Kenya amuna kwithunya mukuru kanisa ya Methodist na ina chumiritie na kwaruria mandu jegi kanisa ya Methodist akiwa kanisa eji eteke biashara na erukira kio murungu mbere ma atongeria betu babaikirie kanisa 14 bairwira position cia kanisa beta 14 ibabwite kwa remorseful bairire no ndukabaruite abakuru wa kanisa ndiaria ni mukuru wa kanisa na ngaria ndionda wa Meru kanisa ngugira kanisa itaye nene muno ni orithi bwa nkoro lakini kanisa yetu ni irachinjirie antu aithurerithetie nkoro na aru kanisa yetu iraere commercialized na ne kyo kiretete thina hii na thaira kirundu kia biashara gigatonya nkorone cia muntu kwangarata na gutika kwiya kuringana Murangeri augite mutongire kanisa je no Ntombura na bwiri kumenyana muno tuko inkai muno kanisa cionde ikara ya kuthithia remittance ebira baikaya na cia kwa karou kanisa collapse na kuja gukiria nkoro kaende kenda igwata rhythm ira twatwire ne ku kanisa yetu menya yo jonde kanisa Methodist yegwa jakahora kanje Ntombura nchiaro cia Ntombura na ndamwe yonde areri tujara bishop wetu akuthithia na bwirite kurekeria katiba itangugi no mwanka Kristo bonde pa participate failure to that ni ana cia kwenda kupurantire kanisa na ana chineo ke kora nkoro cia Kristo na kiuto kietiri kithumi kancha nyingi chomba kuria gwita muthi nondu bankuchenereirio uri kira mpomba kuromba Ntombura nete ichokere aichokere ori na ikitie kanisa na mwankana ndi kanisa Methodist ara tweterete no tuikwethera kwena mbeca chika wenda ene circuit kanisa ira nyinge ni ugete itikia mbeca ndene circuit itika umendene circuit cieta ndene synod na cieta ndene synod idio cieta ndene ya conference kwa Ntombura na amenye mwankana ndi kanisa ge kwathukana na namenye kanisa Methodist ni okuria minister ba mwarungigite ngugine bishop bange akengaka na kanisa tenje muntu kanisa na muthire nandi irombara iki Ntombura ni riri kwa wankuromba bwana Ntombura ai bishop wetu muchore okwa kamurombe atiri ukaragania kanisa ethiraitu no ntutongeria wa Methodist ukuremo kubuthingata na njirere ithongi ukuremo ikuthikira memba no ntu power ya Methodist yuma kire a memba etiuma kire athinjiri yuma kire a memba
tondu bwi nkuromba chokangiria nkoro na bwi muno utukurwa nwe kethiro kwira antu ubatongerie bakwira batikwenda kethiro kwira antu kankare aja bakwira gakara ubuite step out ukanenganira kanyaka netikiria kuthikira antu baria batongeretie kanitha au ja mukuru ntuimathio na mukuru ntuimathio naye wechima naritite ngugi nene mukuru agukura ibati omwekera pressure no ntu mukuru ndaigwa ate kumama kuringana uria kuona kanitha uria yitite nkiripotera Weru TV Bitamuthuri Muriuki. Minister wa Urimi na Nteto Franklin Mithika Lintore nominated bu kada muchemanio yongatano ya Azimio yurayo tungeretwe ni gwitithwa na mbere ni Raila Odinga ntuku yechoka mukunji Lintore wa Rais William Ruto ni rais wa gwitikia na ure wathuriro ni Kenya kaitano kau na ure tiarimi bete na mbere guchiandikithia kirwandikithia bwarimi bravo ithirite bugeta na mbere akiwa Meru mwankirani ndeni andikithite arimi ngiria na 90 na banaba 850 na batandatu Bubugita na mbere uria wari ngabana wa Mbaile wa kaunti ya Meru kirite murungi na chokiretie Rais Ruto nkatho nonto bakuthura Lintore na nende kuria CSO atethia Meru nikenda bagunika na rwanyiro mutugikare katutaririe chio tongere twende ngabana Kelaito na Senator Kadhuri na tongeria basa udhimenti tuone sub county ithatu ibura jokerwe arimo ke sub county ucio ithatu times 3 irengera ni rui na rere njesi ekeja ikabukandikwa times 3 nasi bwandikwa times 3 Antobakeri WS times 3 ni mubunge wa Southimenti Daktari Shandrak Moiti akeria kire kigomano ketu sako kira kyuthithikite mushijwa nkubu na tongeria bange bagi siasa ni bokariku aleo minister wa urimi Mithika Lintore minister wa Iwanda Simon Cherugui gavana wa Kabere wa Meru Kiraito Murungi gati gatongeria bange ala Daktari Moiti ugite kinyakire subcounty goji na bogi tarua mono DCC bakare to bisine na hapa tukapata 3 sub counties na tangu hiyo wakati hatujapata DCC. Kwa hivyo tungeomba Mithika mkirundi huko ongea na mtaalamu Ruto waseme tu hao tupatie hao DCC hiyo maneno ikwishe. Bwana MCA Mutembei toto mana kere president Mantoja sub county chare akwe kuthira mantu twengene ajo itwetere turi MP tugwatanite twinde MP ba Meru na tweta tuona kindike na twachoka tuona deputy president na itweri kinyabyumya biere bithatu bitethira tote tumeri DCC ndene ya egoji na narea Kanyakine na kiringa bana wa Kabere Kiraito Murungi ninkatho mono kiri mutongirwa mugongo Daktari William Ruto nikuguna kaunti ya Embu Tharaka na Meru mawaziri kiri thirikari yawe Kiraito akiugandire ari waziri niwe wenkake ari oruterwa Kirimara. Sasa ukianzia Embu tuna ndugu yetu Justin Muturi ambaye ni Attorney General. Ukiingia Tharaka Nithi tuna ndugu yetu Professor Kithure Kindiki ambaye ana kazi kubwa sana. That's the most powerful ministry that you can have. Na iko upande wetu. Hapa upande wetu tuko na mheshimiwa Mithika Lintore. Mithika kende tu mwathani twachure kura no twashindwa tu bairi. Ende watu akwena manantore neitie uru kingi kiri Kiraito ni nkatho kiri Mumiru kwegitarira bamwete kura kinya kethira cha kithurano kithuru chitombire kung'ana auga Meru batitaraga marea bataraga matwa Oni Kiraito Murungi nkubocokeria nkatho muno no ntukire kinyethira indashindwe rimwe indashindene maita yange ya tantatu kona ndi kinyewa mbona ketha yeni na ndagire ntega chwa kura kairi ko no thubwaye unchwira kairi
na mimi na support serikali, wale umechagua tuko na wao, and I'm there kama mzee wa mawaidha, and I'm ready to give you whatever support I can give from where I am. Nawe waziri Mithikari Nturi akinyiria arimi ba Meru gutigira ni bakuyandikithia kiri mutaratara jajwitite na mbere, akiuga ya Southiment arimi 29,725 ni bayandikithitie. Kaunti yote ya Meru tumeandikisha wakulima 194,857. Nataka kuwaambia mufikapo nyumbani, ambieni na mpigie ndebe murandi wa kuandikishwa kwa wakulima, na tunatumia machief, assistant chief na hao wengine, sababu we want to collect data ya wakulima ili tuweze kupanga mambo ya ukulima wetu ya kushalisha chakula katika taifa letu, tukijua tuko na wakulima wangapi, wako na ekari ngapi, ili katika mipangilio yetu ya serikali wakati tunapanga kusaidia wakulima, because the vision of the 5th administration ya William Ruto is to subsidize, is to support production and not consumption. So wewe kama utapitwa na kuandikishwa hapa, ujue wakati tumepanga mpangilio wa kuwapea fertilizer, wa kuwapatia majembe, wa kuwapatia mbegu, tafadhali hautaweza kuonekana. Kwa hivyo I'm encouraging you, mufike muambie watu wanjiandikishe ili tuweze kupata nambari zile zitawezesha sisi kupanga mipangilio ya kuweza kuwasaidia wakulima. Na Muthiari Nturi akemeneria mutongiri wa murengo jwa Azimio la Umoja Raila Odinga akorobara bange nabo bacinda na wabo to bacinda boetekeria batuthukiria thirikari ndaibiro bagwa batutambua thirikari abatutambua rais ni William Ruto, batutambua ate minister sibra bathuri ni William Ruto, botari bo manto yau muntu rata umere ndoburu kana ni boko naga kiongo kyake sawa bwe karia ni thirikari nonto ko manto yonde bwaringire kura teba bwaringire kura kako wa mucinda ko ntabura akara ici ataere na utocokeria njara ende tokaria thirikari twamureta na hivi karibuni kenda toba hiki kubanga mimango kenda into areta boya ko tuchunga serikali, sababu serikali ya William Ruto ni serikali yetu, ni sisi tulitafuta tebugo kana ni atia ito twathithiria atia ene twambekaria orokarachia eria rerembi eriko mataunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare. Na kamiti ya githomo ndeni ya mbunge ya Senate gugurukira mukarigite John Nyotu niyugite ne kwibanga kubwithia uchunkoni wage wamba bakierio munini omwandiki munene kiringotano ya rimo ya Kupet Moses rima nawe na ugite ati thirikari ya Ruto nebuthite makosa ya manene ko birandangi ire kuregana na wamba bobo igirio akiongela gutiugi chunche kibuke ndiguru kyumba kugita boye kire KCSE muno Kisii na Nyamira arabangi bari twa barawe te green cha Boniface Mongera na kuligithia kamite mathomo ebunge Senate gukurukira mukarigite wao Senate wa kaunti ya Murang'a bwana John Nyotu berutero Mombasa batumiretie kwarua bakethro bakembere kibaruga gya kuthunguna makarika jambo yokirio KCSE kiria mpumi chirarekerwe kimekethiru Nyotu akiariria kiama amona ndiki Nteto no gite bakethro bethungu no bubu kana bamenya oma amwa kwethro minister mathomo janthuru ne kinyeze kilmachogu na kanokirie no gutimurito kinyumwe uraia kigerio. Tunafanya uchunguzi wetu. Mwanzo nimemuuliza clerk wetu katika kamati ya elimu aone vipi achukue data, lakini tunataka tuchunguze tujue kama ni kweli. Manake unajua udanganyifu katika mtihani ni kitu ambacho ni rahisi kujua. Ikiwa kwamba wanafunzi wote wametoa majibu yanayofanana, hakuna binadamu wawili wanaoweza kufikiria kwa namna moja
ikawa kwamba hata maneno yao wanayoyatumia katika kujibu maswali yao ikawa kwamba ni maneno yale yale. Mpumilisha mwaka muthirisha KCSE nacio icitigite ciukite ruriro rwingeja nthigurune kirindi nakio kigaukanite kimigambo bamwe bakiwa na bara bakurukitie barathoma no te wamba burareo bau bange bakiuga ntutebia ibati gukuthiri bakumenya uma uge bwawe bwana Moses Ndorima urane munini mwandiki munene kiringwataniro ekupet ariuga ukeja kumbumbura bobwega kira kirathithekere kitire akuthonoka igitira magwa arareo nuraigwa kigerio gitira yagwa enyetha ikira yagwa barabara yiba gwata lakini na ndo ataga urejere ateraririe mantu ya wamba we ararumire kwethia itha gutewamba kana burende atikwenda gwariria aritwa ngiri mwega na 146 mwaka juu baragwatire oringithanitie na ngiri mwe igana 38 bara bagwatire mwaka muthiruka na 2021 why should ni kino tuthirikari ukira mantu ya irregularities na kigerio karagikia wa every time tukaripotero kamba barabarari barayamagirio barathirire teno tega ukona 900 A's out of 1000 plus chumeta kisiri. What miracle is this? We need to be told. Investigators no mkapa didio mpatoire. Haiwezekani kwamba kukawa na abnormal curve. Haiwezi kuwa kwamba shule fulani ilikuwa katika ile mini yake ilikuwa imekwama pale katika 5 ama 5 ikawa kwamba mara moja imeshoot mpaka 9. Kwa hivyo yale ni masuala ambayo tutayachunguza na tutatoa ripoti yetu kama kamati muda ukifika. Thirikari Kenya kumakaraja nithiritigire kurona makarika jombo bakigerio gukorokira wikantaira mwanya ja kwa ngerekano kuja na container nenyago ntokomwe kwithiro baika kamera ya CCTV kire exam rooms kigerio ikiyagwa na kiyagwa level ni nyingi muno kiyagwa kuma kansu yatumwa na mitandao igachoka ikaiwa from the center for example ugeta kiri skuru imwe uri supervisor wamba kwarwe nago kero na ndi turendo tutethia una ukainga ritho rimwe ngugikenderea so sente uyo nde omba gukuruka Bwana Ndorima oroithirite mwarimu na wakiri kagitene gaka arojuriria Nteto jorito na kuga atiri joare moko meka kagitene ka jojo mwethi jote kumeka jo magara kana jo akora keja kwithirwa ana bakarita no wamba bare anini tukethora twina a nation of thieves amba ndiguru yonde iketho ere amba so tutedo atwena ndiguru ebuino ntu kada muntu onde gakwiyo ngiri what kind of the country is this so ana betu bakwirite kuonwa mandiri jamega ati Nteto cheku ya kigerio tinjaga nontu okiroga gwatage agwikiaro kwenda nyoka gwatandi narua ukathoma through the ranks na wita university ukathithia biro kwenda kinyoka gwatae ugeta university direct no ronge no akaja kuthingatite through the system puketho abure amu at one time kutuga mturora kuruka nyomba na murango norora kurukira ndigicene bonde baketho bare we nyomba bonde nke reporter Ntoshero TV kumaje kingina kifoke Nairobi mbita Boniface Mongera Akenya natungire bagita na mbere kuririkana ure wa resiezo kithomo na ure kwire oro George Magoa Professor MC Bakaunti atherakanithi baugite baringenda siezo nande Ezekiel Machogu kuthiata makinya ya Magoa kirebu kubangania boya rwanyiro ro kithomo tabure Magoa buthitie batongore ni MC wa Mwembe Jones kinegeni bakwirikana kani bawitikaniria ati Magoa aretete kinyamutaratara yumwero yo kithomo ni UCBC bakiongela na ari kwambiria nende ndakurwa na wamba bakerio naomba na Martin Mugambi na chotariria Gikuo kiorari minista wa kithomo thirikari ni Uhuru Kenyatta atwe Professor George Magoa akira ringithia Kenya kathomba na nkinya tongoria bamwe batongoria kuma kaunti ya Thaa nithi bakimukathaga nontu babura tongoretie rwangirwa kithomo kagita gaku turonete Kenya ikulusi mtu who has done a lot for the education ministry atikwenda na karuta wira na nkoro emwe na atikukia who the children wa alenda gutuiganania ana ba muthini
na bagitonga arenda kwiganania bonde nikenda baumbe kwithwa barikie cukuru baumbe gutwika gintu kimwe. CS wa mbere kana minister wa mbere wa education kuona athiete cukuru wengwa kuthingatia kithomo na kuthingatira buria arimu bakuruta wira na atiugite akauma nau othe witu tumagutuni akeja magoma primary school na akari cukuru yengi imwe na imwe kuko utiro rya kora ya mwimbi na nimboyaga kaingi muno kingai nikenda onani ontubwa kwithwa ndino opportunity kwithwa ngiserve antu betu kagita gakwa gakinya kwithwa ku move on ntige ya mark tabu tukaririkanaga magoa. Atongoria baba bariuga endi Ezekiel Machogu ora no minister wa kithomo ora thukirie kanya ka George Magoa abateri igo kinya na kurangira irato bya Professor George Magoa mono ta guchunkuna mpumi cha kigerio KCSE kira kiraumire kiumia kithiru. Kira ndingenda kuga ninkwenda kwira Machogu uria ari kutha ino education ageria kinya Magoa nikanda twana kero education sector ga ukira na nkiugaga ona igire bibira udura ino antu baingi muno bari uganikira kurukiro nontu Magoa atari ku nontu Magoa na thingatagire muno koguo nago Machogu tathingatira onekere kirio kirarikirwe nontu bukerega skuru imwe Thaa saidi ya Nyanza oidokete ya skuru imwe irete ana Bonda University. Atongoria baba baugite bakaririkana Magoa nontu wa mutaratara wa kithomo wa CBC na kuria thirikari ikuthi na mbere guchuthingatira nontu CBC neje tukutwika the biggest equalizer ye community yetu ati niyo mbumite Kangoji kana mbumite Mpuri kana mbumite kuria mbumite Kaululu kana kuria Kiraro tulithoma kithomo kimwe na twina the same opportunities na mwana uria kuria Nairobi na kukungi na kwogu Magoa ni aruire ndwa nene muno wakikisha ona kiringagiro siasa alungama na tontonia tikanitie ati CBC ni ejete gututethia na kwogu no mbende kulomba tafadhalini antu bonde twiki administration na tioti no ona tuyajiali ona ningo ndimo jiali na ndina mwana ege CBC nimbo ni big difference na ndi tonto bua sacrifice ile Magoa aruthire ona raimo twikete te popular ni mturejire na intombega jia education CBC and I hope bolia makoala bangite mauntu ma education tukaomba kumathingata nikenda in memorial kana in good memory of Magoa nikenda tumbe kumuririkana. MCA Jones Kenegeni kanaga kuota omo atongoria baba uritie arimu bageni bara baumite kaunti chinge na kuthi kuthomithia kiri guntu kungi gutigira iba kuruta wira ciao boro ibateri kenda gwitigika arimu baumite counties jingi bakirija county jiene kana county iyo atori kana ile beba poste na bone ba make sure bakuruta wira baterie kurutwa ni indwari county eu bro ningienda mwana akutigire na aria arutiro wira tutikadija tukethira county iria tutikadija tukethira mwarimu aumite county example ya Kitui ejitethara kanithi kana umite Kibwezi kana umite Meru ejethara kanithi akejana bakambiria kugwa skuru itagwijaga koguo antu au nao ni tukwenda raidirwo muno tumenye ni mbiongwe kwendelea. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Gwe Martin Mugambi nonto wande tuna kaitenekani ndi atwithire tukino kanini ende ongeta kurencho kerete anda twingi. Mitongo Technical Training Institute itokugwata ugeni arito betu bonthe bakuma mwaka jo 2016 mwaka jo 2022 kiri graduation yetu ya mbere njuma tariki 27 mugeni wa gitio ni Dr. Esther T. Moria urani mwandiki munene kiri rwangirwa thirikari ro mathomo jagiotea arito ageni na chiari ibakuru bethiro bakarinthe thaijirisha rukiri baraba gwikiro thumbi ibakuru bajukia ngauni cia njuma 5 na aramisi katika thaijirisha rukiri na thaa 10 ya muciogoro bari na ibande na bona ni barite rehearsals ikethro iri aramisi kuma thainyanya cia muthenya graduation square na rito bonthe bethro bareo bwinthe ibugwati ugeni Mitongo Technical Training Institute. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited iraendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina na shama enthongi mono na nikuonekana ndukiene cionthe na magorija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Unataka kuendeleza the good times? Basi panda Go TV ikupandishe.
you always know what I want. Ukilipia subscription ya package ya juu, unapewa upgrade to a higher package free. Panda tukupandishe, upate the best entertainment on TV. This is the last. Panda tukupandishe. Go TV, love it. Kweri kithomo ne rubunguroro uturo bubwega bwaruju na utinangi umba kunenkera rubunguroro tinga Embu College. Embu College ire Embu town na ire na riera ririega na karugo gaka thongi kuma kirimenege kirimara gutigira no kuthoma na njira irekeri. Turi na nkurukia miaka 25 kiri uritani bwa courses mwanya mwanya aratumbita kuritana na kwagirithia kithomo na uturo bwa nkurukia ritwangiri 5. Turi na courses ja engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingeka the tindo na marija tukuinyiria mubukojo waku njoto kuthomithia no tirira ujukania bwa January ibwetite na mbere chiandikithia na atu uguneke ni untu bonte tonkuruki turingire thimu ukurukira namba 0721 152 708 kana uriungire mutandao wetu jurani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Wano ntubogondera itete mbere kuatanira naoneke Nteto chieto tuchokerani atinende muthaka umwe na rito Dennis Mutweri ura warutangwe ndene aba ntere chandagani ne nyumene kwithirwa ntere chamateri daraka aichulete mutine ndirete akirika wantu kweruare muthaka kwire na njirete kwele kore chonkoni ukubwagie ikukiakie ndirete nende bogeta na mbere na mondikitwa Nteto Samuel Gaishima na kulikithia Intura ya egarie kana gitwa kachuka ara akariba ojuritwe ikithikiro bakinogokia mwiri wa Dennis Mutweri Gitonga muthaka wa ukurubwa mianka 31 ura mwiri wake wa ithiro uchuri kithakani ntere cha materi ma arume gichigo bunge kia Tharaka. Mwena kuigwa ikwari na bioria kathomba manto makoni gikuo giake anto bamuchi wake ibaitiganiritie na ripoti ya postmortem irayonanitie ati Mutweri akwire kumania na wichuria guku anto bamuchie amwe na achore ibamugwetete ta muntu araerutanirie kiriwira chiake. The late Dennis Mutweri Gitonga has been working on contract basis in various business institutions in Meru South and Thika. Mimi naweza kusema ni mmoja wa hii familia kwa ukoo. Baba yake ndio secretary wa ukoo wetu na tumepoteza mtu wa maana kabisa. Mwanka gikuo giake Mutweri arari munini wa captain wa ikundi ya Chelsea Kenya rutererwa Meru ira ikaunti cha Meru na Tharaka Nithi ara akiama ikundi ku baibu meritie kwa wingi kuthika umwe wago. Ni kijana ambaye alikuwa anapenda community yake. Kwa sababu kwa tulipokuwa tunapanga mikakati ya kuja hapa Chuka mwezi wa 3 alikuwa ametupangia vile tutakuja mpaka tutolee watu ambao ni wagonjwa pale hospitalini damu, vile tunaweza kusaidia watu ambao ni wagonjwa pale hospitali, vile tunaweza kusaidia kama maybe watu wamekosa kumalizia zile bills za hospitali, kuna wale watu ambao hawana vitu za kula pale hospitali tuweze kuwasaidia. Na yote ilikuwa mipango yake ambayo tulikuwa tuweze kuiwezesha mwezi wa 3. Akari ibapeto mataro maguchwaga utethio rira bari na thina. I understand say we are facing very difficult economic times. Watu wako na shida mingi
Naomba tu kama uko hapo na uko na shida, usinyamaze na hiyo shida, usingoje hiyo shida ikusukume mpaka ufike mwisho. Talk to someone, because a problem shared is a problem solved. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima. Cukuru ya secondary ya Marirende ni kongwerete mpumi cha KCC ira chatumiro kiume kithiro bakongwera thokone ya lare mwarimu munene na ugite baina point nyanya gatanta ithatu na bombe kanende kuthaba cukuru ya yele utongeria county ya Meru. Cukuru nende nonekete guchumya bonene ni onto mpumi cha mwaka muthiru 2021 baina point ithano gatanta nyanya. MC Patrick Mulioki na uria nende mukire general wadirite kimura kwa general mauta kinyabone ndene watanete na cukuru ikenda ukenera mpumi. Marion Karugi katumenye thichio. Kwirwa kunene kiri aritwa arimu na aciari ba cukuru ya secondary ya muthenya ya Marire ira iri wandini antunene gicione bunge kia Gembe North barabaru urete cukuru na arua no kungwira umbani bwa cukuru eje kiri kirio kia KCSE kia mwaka muthiru na arabarari na meaning grade ya 8.3 baiketi ana manele ya 11 university ya uroko jera munini wa mwarimu munene cukuru neje Mugambi Marete. Mwaka ya 2022 cukuru yetu ni irari na aritwa barabagiragwa 223 na kumania kiri aritwa bau itumbite kugwata aritwa bara bakuona ngirindi cia gweta university aritwa 211 kumania kiri aritwa bau turari na ari igana ria 17 baba geta university na boys 90 na bana baba geta university. Kwina improvement tulinganithetie na mwaka ya 2021. Mwaka ya 2021 twari na mean score ya 5.831 na mwaka juu ni 8.332. Mathabu na chemistry yonditana na kiraji kiu kiraruko matokeo yeu yetu twayaritĩrĩte ngũĩ na no tũraiche tũkawata result yu 8.5 twambĩrio miwa kuma last year na oinda baroreti na nkabera bukawata 8. Cukuru eje ya Marire nithiritwo ikirumirwa ni mathina reka no yumbanite kirione atongeria bakiurwa buru tonyera na kumitethia nikenda yumba ukira nkuluki. Challenges iria tukurukirite ni ati tiari tobonde bomba kuria bisi kwa udibi bwa bisi bwithina na aritoba mwe bakarasimika kinya gutumwa mesie nikenda bongera mbeca. Thina rengi ni kwithira tuti cukuru ejete na ruji rwa kung'ana riria kwarite ikwithira kwina igitariri umwe nontu cukuru kaigura ruji ya facilities ya irasi o mwaka tukara tukiongairwa ritwa na kwa ututina irasi bya kung'ana itukuromba kiri thirikari kana barabomba gutethia bagatutetheria kiri miako yiu kenda ritwa bomba kuthoma bwega. Kwenda kuria tongeria bothe MCA Member of National Assembly bwana TJ ya iturerwe embassy ya cukuru iturerwe embassy ya cukuru kenda na betu bomba weta kuthoma. Ni mambura ya imberetwe ni MCA wantunene Patrick Mulioki na ora ware MCA kambere Jediel Mauta bakionania kwererwa mpumizi. Chokerie principal na deputy owe kadho cia mwanya sana no ntoba go spend education in ntunene want in ambeta we na kwa tuka batwi to number 2 in Meru County. It's an example that tubati wikumiria na winde mutongorio ora baere kura last year kangwendo bashwira ndi nabo pampa tu pamba ndendo wera ruare ndi nabo kiali na mali bila bagenda nkata. I want to congratulate the principal and the students by Marire Day Secondary School for a sterling performance. Boeka history. Not only in Meru, but your put Marire came up with Kenya.
kwethwa twena mean score 8.33 to only number 2 ya Meru National School. And this is no mean achievement. We should be happy and we should say congratulations. Kire fees angwenda gwashwira aritoba baikuno itukwambiriria kitu gitwa Education Foundation na in 2 months time tugethera twimi lunch na kethero ekita aritoba nthe baraba ninde nikenda tumbo supplement mbesa irana irasia basari kwa wote murto kethero agia fees by 5 months to come. Kiripotera Weru TV kuma Marire wadi ni Ntunene Gembe North mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Right, na kinya kithira thirikari gukurukira minister biashara ningite marubuku enjaba mathaga ya kithomo ta uniform na mathanduku kiri machukuru biashara na aciari kuma yembe bakutheta chukuru cianterite kwathikira bo bari wa chukuru ikinya irendi ntobi na maguri ya reguru kiringanithwa na maguri ya ndukene na kuthukia biashara yo tabromo ni Nteto Dennis Mugendi autharia nende baugite bo bare mabakabwithia maandamano. Biashara ni asara kiri a biashara ntere ne ijisia yembe ukurukira into mwanya bia alitwa kondo maskuru mararamiko joki twe kinyani aciari bareba kwathira ne banyikirite mono nionturithirwa magurija into biusukuru ne nija iguru mono kugwanithe nwe na mandukene na kuthukia Nteto alimu batiku betikiria kugura ome ya sukuru kanda timamoni akirita wa maua ni aciari bangi bara banyilikite ontubura binyilikite wa mbere pio nkendelea nchokere thirikare Kenya nkatho nyinge muno no ntukuri goro wasiri wa trend ya wamo sikuria na aritere kana ya na information clear au weta muciari kinyomo ya gura gintu ndene eskuru no ndu ndobira biko ndo skuru for example kana ko igande kiri matrix embulu na hata onire nguro ruthirakia ndero 1500 kirisiti kende na kea kiande ki 20 loiro kona kulingana na ukame bora bado tukulugerete kemanto tukulugerete ya maumo kurare ampare nyingi ibo kumenya mire tutrona thoko bora ibatere kona tutena mbesha lakini mwalimu no twandikira matrix 20 ukare akumenyendo ko ora skuru kana ka ora nona ukaendwa 15 kenda ura kantu kange na kange aciari tugwinyeleka sana bado torikiana skuru kana barua yeyo kero kaura kina no ntoba gwithira sukuru ni oyo tunekera into na into bira tukunenga tutekunekera otheri biri ugethwa times 2 kethra we ya town na wa urutheria thandu gokerwa ni 1500 wa compare na ria sukuru ni ngiri 3 na mutiari uno wa weta kauria mbeca no tembeca nya thai ya season yo tembeca antu bena cio ko mutiari baba inge batekwenda wikinya na masukuru ya rabeti no ntoba into kali ndauga mbeta kwa serobia na ndi mu biashara maoa mbenda ya soksi mbaika na panti na mbura lakini mwanka ugo kinyerete soksi ciako isiranokere ite kuona cia kugura muciari ari yanda mwenda jambira ito mami twara tukae wa sukuru na beta sukuru barenderwa goro oni benda ya soksi igana beta barembera barenderwa magana jairi nirio nkuria atiri mwalimu akaritana kana akendia soksi kana akendia nguo ya penda ya oni na inkogita digiti ethoko lakini baba utekyo bagita itwa ya nesima mwalimu naritane na tuitwendie bendete tofinde na miaka 10 na tofi onde na tofi ngiri na tofi ne ko thomethia mwana miaka 4 miaka ena akethoma na tofi ne ngiri wata skuru principal barendia ngiri yele tokoria kioria netea jo barendia wata mongozi ana siari bandiki tore banderi oya karibare Olympic shopping mo wa tri maturende 500 na 400 Kenya tore 400 na 1500 skuru ba uturende maana 5 na 700 asiari bainyele to saiti sana mararamiko kana mateta jaja aciari wamwe na biashara ntere neiji jejite ondea gukurikanwa auga tene utimantu ja jau ja biashara ja mbai kuthithika maskuru na biashara ciao ajaome nicio mbai gutana mbere na ikyo bakwira minister wa kithomo na atongiria bangi bajukietagaria mbere abo ta biashara na aciari bajukiria arimu etagaria urio kinya kuthithia maandamano auto koya na onyo watweka principal baterende kureka maandamano. Rais Ruto ashughulikie mambo kwa sababu sisi kama wanabiashara tumeumia sana. Tumeumia kwa sababu hakuna kitu tunauza.
dead stock kutoka masaduku. Hata ukiangalia huko kuna masaduku ya rasia ambayo tujauza. Arimo ndene egembe kana Meru County kwa jumla na nkiara area Kenya mzima ibakire tukiubu tonge skuru twakubithagia kana twatuma uniform ekorobo ibo baretere skuru gutuma uniform iba ore macharani skuru ino uniform wetuma wa Thaa iko na marori ya kureta matirisi onto ya mawangaozi Oiko thiria skuru oiko thiria biashara babe na town thirikari irenda gukiria muntu ra wanthe mama mboka bonda riakitha mwarimu na thomera arandikwo ri kukarita ngwiji onthe we eyo endie mboka ni tukaritane. Sisi tunasema walimu wafunze, sisi tuuze. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru, mama mpaka Tania. Andedere tena mbere kurumirwa county ya Meru kati ka MCA na ngabana Kaira Mwangaza bakurumo momo kumantu betwe kiongo batongeretwe ni mwandiki wa munaheruterwa igembe mutumiria Julius Katheru ibatimirithia na gucokeria tungiria banka thoni bokwenda kwatanira ende ogwete kanya na inyene ni atumikire na kuro theri kaitene kantangurutano yonako kaitene kai batire kwithira ninde baicho Kaira mo atongeria na kurita ngora kwa Girete Nicholas Chabari na Ronoro. Tunapoongea sasa tuko na 2 weeks Meru ikiwa imetulia. Ukiriru babu idhireto bokirirwa ni anto obaingi county ya Meru. Hunja nayo na burabu idhireto bokionekana bokaya bokareta maendeleo mathi ina mbere na arende tugoje goro ngavana Kawira Mwangaza aronekanire athijanetie na bamwe ba MCA Ntereche tigania kurugora mirandi Bobo ndaibo ringithitie anene akuru bamwe kuma Ntereche antobetwe kiongo na araba uthuranite na gucokia nkatho kiringwataniro eno yanjirite kuonekana kaunti ya Meru. Na itu kuona obi baraunjirie thayo turi mau twenda kuona ara kwina ngwataniro na ara kwina Weru na kuu nikuo kuwirwo gwetu mbere buru katukwira mami wetu ngavana twimwira ni bwega no ntuba kinyawe witikanire na ma MCA bawe no nturi atukuona nyumba yetu ya Meru yina thayo kana yina thiri nikuo kuwirwo kwetu tukari atongeria ba Meru County. Ngavana wetu ni ontu barawatanire na ngauwa mwathani Murungu akumwe ngenda no atulolelia na aturi no tuturiana bake na ni Murungu ritete ngweu kuwatanira ko nikenda amenya nana ntiwa ire na nara nkeire nana bacukuru na bombasa le bae bombasa no tukuri bate uciomba muntu agethwa na kana te kumba kuthomethia muntu agethwa ina mwana te kumba kuende kinya secondary ni tukuromba kinya rende meri yo irathirite thatu tute kuriterura ngui itukumenya akamatukanie ni mwanka akabe kenda tuitana mbere woja nthiguru ira ingi no na kuri nogu kuringana na akuru baba bariuga ibwega ende thirikari rirairekitie na kuwatanira atongeria bonthe ibathi inambe na kwiruta abwempwe utigire bakuruthira mwananchi maendeleo marabatiri kwithirwa aonete kuma rira twathuranire mwanka athaino twenda baite bura bethwe baina marathon ya kurita ngui nikenda bakabe itaria baratete no nturira nyumba ina ndwa ni thairo ekithuka cie resources imbingi ira antu barabati kwithwa baitumaira kou batwe asalindas of Meru twenda berie kuona kanya kauba ukakaba na njirera yonde bakaba neo barite ngui kufa na kupona mwanka bone ngabwira irarire ukuma ba usikaba uti antu kwina kothuku ndene Meru na batu tuti kwenda kwetha kwina ndwa kaire kuma thai mwanka gutirio ituture tugwatanirite arafu marathon ire no tukwenda twitithwe thai ngavana wetu Meru turatete igitari ringi mono kuma ria twathuranire mwanka thai turi aja tukugwatanira itu ikangua haraka kenda tugwatata kaunti ingi iria cirari cio tutiga ndaika ijiri kenda twithwa turi amwe twinthe na ngavana ukaigua buthuku inyorora gwakite ntaka agwaka mamira agwaka bionthe biria aragwakira Murungu ari iguru na arakuthaurire no kagita muntu bwitha bwina ndwanwe kinya uka nao eja akwama akarenthi akwariria muthikire no ntui mwanoku na watanire na tongeria bau bange nikenda tumba kuritirwa ngui no ntu batwende turi a twita ntu beto ekithaka na endi tukwenda na tuture weroni tuone barabara na tuone maendeleo yange
ya stima ne bamenyera aritwa bonthe na bachokondare na baburaimare ibamenyerwe nonto nibo Weru bwa nthiguru Kuma Nteto Kiango Gembe North Peter Class Chabari Akorobanjiri ncheke Gembe Central bameneti boka thawamba bo machine ya goringa roe akoroba nkoroki bameneti ntuko kanibanete tuko mwanja machine edra ichoka kwabo bare manende bakendera bakiana kirumi kyontoire akoroba bari wani onto bwamba bwakariba kwedira bakilazimika weta ngendo indaya kuchwaroe Marion Karugi na kulikithia Ayete interview na chokia agare ochokia mwate kabia kithiri to mwantu ko mwanja to aita no kithiri to amwaru kithiri bauni akorobanjuri ncheke batongeretwe ne mukarite wola inaskadera baraba ikinyite kithimene kya roe kya Nchunguru wa dine ya jege shombunge kya Gembe Central osoera ntaira nkusanyo siithiritwe ire kithimene ki narako tweka kuri machine cijiroe nero ontoboto mete karibethro bakiromero muno ni thina ya roe na riu akoroba ni bayanite ntuko mwanja kiroro kumeyana yete machine cia roero na cia thirata sokia bathiate njira ya kumuruma na ontwire bwa mumero nonto bakuthangikia bangi tucemanitie nonto bwa untu bumwe buturiaritie batwe kuthugwa kwa ruwe antu mwanka gwatuka bate kuona ruwe na ruwa irukinyithia mbeca ng'ingithia 120 na mwanka imuchie na aramenyere mantu ya mbeca na rika umana ruru rwa rwabwithwa tucemanitie arwa rinde kenda turuma muntu wige kuthugia ruwe ruringi na tucoke turume muntura woyere mota araitanio onto teka kwende yari eke yari ya babuleki na kunde kunyamaria ngekuru twana pariti metongi muongo achoka bachokerenge akeinga roe aeta kuinga na ibondi aekera mechako na akeinga eranto bangi amero bawa kwa kurukura woro kwanda gokora rukire ende nonto ninde mukuru nkweya nkwaya na kiume kimwe baba yukite ntu bachoke batiru maruari au tukaruma weke kuthukia au muntu wiye kiochokera njuri eka yuki atua wayo ukoyochokera lakini ndawa nonto ndi mukuru tende ya antu into bichoke bieko kiani ne ke arayo kene ya chokio lakini kiume kathira akara ochokia njuri ne yuki atua yayo thombe wele me ere korwa tu au kithimena kiu kithima ku te bati kuthingi muntu kithima ku bati kwetha kekwo na wosimanio kithima kiu neye tuyete nya batu nyonto bakurira anto maitarira riwa anto batu kuona ndoi na ruyo so ngwenda kuonya muntu kwethi ni muroi nyonto manto ya mkwethia tikumyana atanto bakara ate no binadamu na kinyawe no nyaroi ito yokie mwelekeo yu tuonelwa nyatongeria beto tukari into bieto na baba kuthithia manto yu bakathithia bo urenge nonto ni makosa na itetethia babangi akiare karoneke msie wanjia mwendali na urano we munini wa speaker mbungene ya Meru ni wete kaumoka thina ya roero ni randore nene rambeta rera atirimere kire utongeria borabo arikuo akiuria Anthony bamenyere roero na baraba etana mbere oro nyangia bakona nkanga mbute kuma ndatarwa twethere mbili ya roero akwe ngiri manele twang'ang'ana twaromba mbia twore aroi twabwithia komiti ya roi enjaru irantu bongo batarire na komiti uto maya mandate kuendelea ukundi antu roi na nyabo tubashokere nkatho nonto baritete ngui lakini kumira wiro changamoto nyingi ciambirie kuya number 1 motor rwathukua motor thukua pump thukua na kuma wantu boba kuthukia roi batareka tweta twekira ki water point twekira tap ikaunwa kwengate vabu yero eriterwe somewhere kwe mishumari yero yetire so kuna challenge nyingi muno kuendelea rwikirwe na isho indari na akaribantu be ya village tokolomanto orania na ate tukukaria rwetu na ibo bampere mandate ewita korubanjuri be ya batu wacho okaria rweru riku ro na ruare mbu entukira yokinya na mtoro kuthukia tutu muruma ruari atukuwa kiendelea akawa tu ibubu watantu na kiariria thiri ndene ya Meru ni wete bena wete kyo bwangwataniro kuonekana nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua wethirwa itirimana na atongeria ba Meru na riwa Meru bakanwa nkoro nkusanio ciumirite cionthe ruwe ya kinyamuthia te mkaji o MCA no tio ngavana twetheni antu bamwe tukuritira mbi ngui kira kira ikwatanira twawatanira turitira antu babo nthembi ngui no ntu antu baba enje bamwenda iva ngavana na bateche nje ariku so twina imani deputy president rwaria rurambiririe
twakara nthi ntuko imbere no ntu tutakara nthi bandu tuwatanira twakara nthi tukawatanira na twawatanira miru eta mbere miru eromba tukuromba na batu turuira tura assembly turende kuthikiria turitira antu betu ngui so sainde ngavana nginya URETERI inambi kuinisha kenda turitira antu betu mbi ngui. Nkiripotera Weru TV kuma Nchunguru wa ndini ya Jiage Shombunge Kiegembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Na nikumira kinda tunene tukutha tugikera gatanta kinda chietu nkatho na nchono tubakwithira watanirite na ulione chekinya thaitha twanusu tukota na ringi no tubwandeto chia Weru thaitha tu monetwa mathithia au kwa Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA.